E fia toi whātala whātu lu tātua tunu umlau whāwhonga e nei fui a so fau se isi whaopoponga o tala fau I meolo o tutupu se o tātua tunu. O le ofisa o tausi māwaenga o se tasi leo ofisa ua lewa o nei ei te tonu lea tunu, len a matalia mai ana au unanga le tausanga e awhiwa se lau lua se fulu, e na ua whaatuina e le pūlenga ani usila. Na whaweina maai ia wha tu la fono le ofisa ina ua wha mamaluina tu la fono au tu, o le ofisa o tausi māwaenga e le awhiwa se lau fitu se fulmale lima. O mta whaioi au tu o le ofisa o tausi māwaenga, e pe o na ia I lalo le tu la fono au tu o le ofisa tausi māwaenga awhiwa se lau fitu lima, o le wha ma ape ina leo e stete, po meto tino e ua maani liu. A ia I o ngā ruenga wha tausi māwaenga, e au fie le pule ino mata au po tauta maiti matangata e leo ato toa le mafau fau maisi. Te pena ina ma le tūsi o māwaenga po o wili, ma le vaia le lei, o le whaafainga ruenga ina te taua tupe mai e stete ma māwaenga tausi. O le toe whaama oti na mai e le nei vai aso mata whaioia le au nanga. O le taruai o le ua toe si tiatu I lona ofisa fau po le no whanga fau. Lea sa iei mo mole ofisa o whale wasi itia lona no whanga fau po le housing. O le nau te ingo le neisi I tanga fau. O lo oonga tasi ma le sini maa walunga. O le si itia leo le whaatinonga o unanga lau tele po le Better Public Services. O le fuawhanga al pulenga ma le unanga. Mo le tausanga lua whelua se fulu le lua whelua se fulu ma le lima. O lo iei le ofisa ai maise le ta iala mo le lumana imanui o Sāmoa. Len whaata oto le lua whelua se fulmalitasi, sa I o antu I le lua whelua se fulmaleono. O le whiunga le sui pālebia, le whiunga Tuala Iosefo Ponifasio, o iele na sau noa le sau nuanga o tue te Tala lo iai, le no whanga fau le o si itia iai, le ofisa o tausi māwaenga. Na whesiringia o tala fau le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta, mo se whaamauninga o whesuia inga o minista o le mtanga ruenga o leo, Whalpui malola toe fuata ina, e na whaasala lau e nisi lunga o peng te wha ilangi e swinga. Whaamaunia mai le sui o lo fiso le pālemia ma le kāpeneta. E le iai se whai ungalo ia whapeo whai e le kāpeneta. Pau ngā ruenga māsani e whaatino e le kāpeneta. Pe a whai ai malanga se tasi o minista e sana fontanga e tunu I whafo. E se e ane se minista o se isi matanga ruenga. E nā te vaia le tu mau lea matanga luenga se ia toe te liu mai le o lo malanga. Na whailo mai au telefou le tau nei e le sui o le ofisa le pālemia ma le kāpeneta. O ni whai unga fontanga le kāpeneta, e maua lea lo lātou ofisa, pe ao ina pasi alo ia mai le pepa, mau lātou whaalawi loa whaalawe tele mai ai. Ua whailo mai e le komisino matanga luenga o leo, awa pa aulongo I Tino Filipo, la tau te le tu file muina le iai o ni mata opo e o ngaonga, e whaatino ai nisi ni sori ngā tū la fono, e mai se lawai le piti o le tūlanga saonga le muat soi fuol tangata, mai ni whaatino ngā nisi po ni whinga tau whaamatau. A fuol fina ngalo le kumsino mtanga luenga o leo, e whaatatau le mata opo le antu lai mai I se tasi o fio anga I sala whai. Le o tau fie ni se toa se fulmaltasi mai lea fio anga, e na wola tu sai vai ma lima o se ta mai silia ma le fitu se futu sanga o le soifua. Ma amoa nga iane I le malai o le afiu anga e se whaasalanga mai ana mua. Wha mauni mai o wapa au, wato e te tala I tua le toa limo I lanto e tahdi e le aso lua se fulu ma le lima o le maasina le nei, e wala au waile mata opu I lumo o le whaamasinonga. Ai wale mawhai o na toe tari mai se isi o le afiu anga pe o na fisota I telefou, ona na sau noa se tasi o matai o le afiu anga wai lima o leo le mata opo. E to tasi le matai o le afiu anga o lo tau fia nei I le whalipui tan malala. O lo mori e lo na umia leo se au penga matau tia, ma le tau mwhai e wha o le maliu le ta masa fia. Wa fautu e na ia wapa au le mamalu o pule ngā li I mawhai pule o afiu anga. O lo o iai le whaamsinonga whanua masua whaya ngā iai mata opo o ngonga. Mai olo iei fo I le tūla fono po le lātou fo I au waunanga, ai me se lawa I pūlenga le leia matai, e whai ei ni whaai unga tāla whea ngai mō le nofo file mō o a fio anga te tasi. Ma awe au telefou mai le mtanga ruenga o leo, e ono iei fo I ni mōri anga mō lena ia po e ina le ata, ma whaasala lau I lunga o upenga ta whai langi.
E leo matua manino mai le mafua ang o le si itanga fau Pasese mo le wa alalo, e whai malanga tuai o tātou tangata mai le wafu ia pia, a nga i le wafu i pangpango i Amerika Sāmoa. O lo iei lava maso salonga o le si itia pe o le tau o le swau umai atunu i fafo, o le afua fo iei le si itanga o Pasese. O le masina fau ia o kitopa, o le asi itia le se lau wha se fulu Tala le Pasese o tangata mātutua, mai le se lau dua se fulu Tala lo iei le teimile nei, ai valu se fulu ma le valu Tala mo whanau, ai wha se fulu tasi Tala mo pepe, ai o fua i le company va a Sāmoa mo le tausanga fau, e lata atu lava le lua se lau Tala mo tangata mātutua, se lau se fulu ma le lua Tala mo le whanau, ai lima se fulu lua Tala mo pepe. O lo tālia le autus Tala se wha manga manino, o iesi tanga o tau fau o Pasese, mo le vao Sāmoa mtutuila. Ma le tala whaiu, wa sawa tu nei sui e to o lua si ua mea mamafa Sāmoa, le tamaita ia Uniara Sipaia ma ton o pelonge, e tau vai whai masui o Sāmoa le Olimpeka le whai ei pale i wharane e le tausanga fau. O le anga vai o la ua e le tūlanga e tau vai le Olimpeka, e no o la ausia le mamafa o kilo e whaatūlanga ina, e a mata tau vai tangata i lunga o le laasanga o le Olimpeka. E ui e le i whaamanuia ina i la ua inipine auro, i tau vanga si o mea mamafa lalulangi, lea sa whaatautai e Saudi Arabia. E na whaai loa le whaia onga lau si o mea mamafa i atua au pepe Cherry Warwalk. E lua ni matatia na ausia ma whaatuina don o pelonge lea tau vanga, ai tasi le kilo kalama na misi ai le tamaita ia Uniara Sipaia e na te mawai le pine auro. O Uniara Sipaia o lo tūlanga ono le whaasolonga o tamaita i lana aupanga i le lalolangi, o lo i le tūlanga valu i le tūlanga o lii i lana aupanga i le lalolangi. O tala fawia mai Sāmoa, manuia fo ni yasol tātua tunu i whiau matiu te o le awhenga iai, whaasoifoia.